Ikibazo ca mbere, ese pasiteri, umuntu wavuze ibyo kugomera isumba byose ninde? Iyo usomye muri Daniyeli 7:25 ibyo kugomera Imana byari ibyo kwigereranya. Pasiteri, iyo usomye Bibiliya hari aho usoma uvuga ngo igihe n'ibihe n'igice c'igihe bisobanura iki? Igihe ni imyaka 360, ibihe ni imyaka 720, igice c'igihe ni imyaka 180. Igicumuro kinyagisha niki? Igicumuro kinyagisha co caturutse ku bakuru b'itorero biroma bafashe ubudahangarwa basimbura Imana ku cicaro cayo, noneho bafata icubahiro baraciyambika bavuga ko ari abahuza b'Imana n'abantu. Ese ikizira c'umurimbuzi kivugwa muri Daniyeli 11:31 niki? Ese izo ntambara hari aho zihuriye no gutotezwa k'ubwoko bw'Imana? Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingani tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom, turakunda ni Gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Uburayi shalom shalom, turakunda Imana ibaha umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, turakunda kuri Gusenga everyday mu nshuti za kadasohoka. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, turakunda nkuko mura kuri kamera ya Gusenga everyday. Turi kumwe na Dr. Revera Pasteur. Uraho Dogiteri? Shalom shalom. Amakuru yawe? Ça va bien. Amakuru y'imisi? Turaho. Mwatangira musenga Imana kandi munasuhuza abantu. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe izerezi umwanya w'icubahiro, umwanya w'ingenzi watugeneye kuba tukiriho, umwanya wo kwamamaza ishimwe ryawe kugira ngo abari mu mwijima bagere mu muco w'itangaza. Ndagushimiye ko wemeye ko uyu mwanya tubwiriza ubutumwa bwiza. Reka bizera bo kwisi yose mu migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye, mu bihugu bitandukanye bitari bimwe, mu ubutumwa bwiza kandi bakomweze n'ijambo ryawe. Abatari bahinduka nabo bashe guhindurwa n'ijambo ryawe, kugira ngo mwami buri wese yitirirwe izina ryawe ategereje kugaruka ku mwana wawe Yesu Kristo. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Amen. Pasiteri, wasuhuza abantu batuye isi? Abatugana bose, utugana wese, benshi baturuziye ahatandukanye, turabashimiye kubwo kutugana kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Muri abantu b'inshuti zikomeye, muri abantu dusangiye ubwami bw'Imana, muri abantu dusangiye umusaraba. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Tubahaye karibu kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze Pasiteri. Pasiteri, iki ni igice cya gatatu cy'ibibazo ku myumvire itandukanye ku minsi y'imperuka. Ikibazo cya mbere, ese Pasiteri, umuntu wavuze ibyo kugomera isumba byose ninde? Iyo usomye muri Daniyeli 7:25. Umuntu wavuze ibyo kugomera isumba byose nuwitwa Gregoire wa 13. Uwo Gregoire wa 13 yavutse 1582, apfa 1585, ariko 1572 nibwo yimitswe kuba papa w'i Roma. None hasoza igihe muri 1585. Ikibazo cya kabiri, ibyo kugomera Imana ni biki? Ibyo kugomera Imana ni ibyo kwigereranya. Ibyo kugomera Imana ni iki? Ibyo kugomera Imana byari ibyo kwigereranya. Noneho rero tugiye kureba uburyo bwo kwigereranya. Ni ukuvuga ngo kwigira umuhuza w'Imana n'abantu. Byatangiriye kuwitwa Innocent wa mbere muri 402, niwe wavuze ko niwe uhagarariye Imana ku isi kuyobora amatorero yose yo ku isi. Ariko yitwa Sixtus we yaravuze ngo Imana ubwayo yaraje iramwimika kugira ngo ayihagararire abe mu cimbo cayo hano ku isi. Muri 432, muri 498 uwitwa Simukusi waravuga ngo ntabwo papa ari umuntu gusa, kuko ari nyir'ubutungane, afite n'igice c'ubumana. Ni ukuvuga ngo umwambaza abaramya Imana by'ukuri.
uko rero kwigereranya umuntu agashaka gusimbura Imana agahagarara mu cimbo cayo nibyo byiswe kugomera isumba byose. Nubango uko kwigereranya agafata umwanya utaruwe agashimuta icubahiro c'Imana nibyo byitwa kugomera isumba byose. Abo bose barabyujuje kandi barabirangiza. Uwavuze ngo ahagarariye itorero ry'Imana ku isi yose, uwavuze ngo Imana yamwimitse kuyisimbura kugira ngo abe mu cimbo cye hano ku isi, ariwe witwa Sixtus, witwa Simukusi, wavuze ngo ntabwo papa ari umuntu gusa, ahubwo ni Imana ubwayo, kuko icavuze ntikivuguruzwa. Nizo mpamvu bamwita nyir'ubutungane. Uko niko bita noneho kwambura icubahiro c'Imana abantu bakacigabiza, niko kugomera isumba byose. Ibihe yahinduye nibi. Ibihe yahinduye nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe na 582 yahinduye kalendari yariho. Iyo kalendari yari biblike, yari yaravuguruwe n'uwitwa Julie mu mwaka wa 44 mbere ya Yesu. Ayigira neza kugira ngo umwaka uhuze na kalendari yanditse mu byanditswe byera 360 iminsi. Ariko kalendari yazanywe na Gregoire wa 13 iyo yaje yuzuza imyaka iminsi 365. Ubwo bavuguriye kalendari ni ubwe wavuguruye n'iminsi y'icumweru. Nubango dimanche ni wa mbere w'icumweru, lundi ni wa kabiri, mardi ni wa gatatu, mercredi ni wa kane, jeudi ni wa gatanu, vendredi ni wa gatandatu, samedi ni wa karindwi. Naho dimanche ni wa mbere w'icumweru niwe wavuguruye aravuga ngo dimanche ni wa karindwi, noneho lundi ni wa mbere, mardi ni wa kabiri, mercredi ni wa gatatu, jeudi ni wa kane, vendredi ni wa gatanu, samedi ni wa gatandatu. Niwe wavuguruye iyo kalendari. Amaze kuvugurura iyo kalendari abahinduye noneho ibihe. Ya mezi iri kuri kalendari yo muri Bibiliya yagaragaraga kuri ya mezi yanditswe mu byanditswe byera, ariko kwezi kwa mbere bitaga Abibu, ukwezi kwa kabiri bakakwita Zivu, ukwa gatatu bakakwita Sivane, ukwa kane bakakwita Tamuzi, ukwa gatanu bakakwita Aba, ukwa gatandatu bakakwita Eluri, ukwa karindwi bakakwita Etanimu, ukwa munane bakakwita Bura, ukwa cenda bakakwita Kisireve, ukwa 10 bakakwita Shebati, ukwa 11 bakakwita Tebeti, ukwa 12 bakakwitwa Adare. Noneho rero hakaba n'igice casagukaga nyuma y'imyaka ine citwa Veadare. Ubwo kalendari birahindutse, amezi abarahindutse. Na nizo mpamvu ku minsi mikuru y'itorero Pasika yari yaragenewe ukwezi kwa mbere, byanditswe mu Kuva igice ca 12 umurongo wa mbere. Niho yagombaje kuba. Uko kwezi rero kwitwa Abibu mu rurimi rw'Igiheburayo bakwita Nisani. Urebye neza muri Nehemiya igice ca 2 umurongo wa mbere, ugasoma mu Kuva igice ca 23 umurongo wa 15 bakwita Abibu mu Giheburayo, bakwita Nisani mu Gikarudaya. Uko kwezi niko kwa mbere. Ubwo nubango Pasika ikaba mu kwa mbere, Pentecote ikaba mu kwa gatatu, Noheli ikaba mu kwa 9. Ubwo nukuvango kalendare y'ukuri ya Bibiliya Pasika yagombye kuba kuri 14 biranditswe z'ukwezi kwa mbere, ariko kwitwa Abibu. Nukuvuga ngo usomye Kuva igice ca 12 umurongo wa 1 kwa 13 birahari. Noneho abari minsi 50 kugira ngo abantu bagere ku munsi wa Pentecote. Pentecote ikaba tariki 6 z'ukwa gatatu, bikaba bibaye 50. Noneho rero Noheli ikaba mu kwezi kwa 9 kuri 24 z'ukwezi kwa 9. Hariya Abibu nukuva 23 umurongo wa 15, ariko noneho ku munsi wa Pentecote resisi z'ukwezi kwa Sivane. Nukuvango Sivane abami ba mbere igice cyaho ca 8 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu birahari. Ukwezi kwa Sivane niko kwa gatatu. Noneho Pentecote ikaba tariki 6 z'ukwezi Sivane. Noneho rero ukwezi kwa Kisireve ariko kwa 9 kuri Noheli 24 z'ukwa 9 nimugoroba abantu bakagenda bakararamo. Noneho nk'igishushanyo cyo kuvuka k'umwana Yesu Kristo kikaba nijoro, bugaca ari 25 wari umunsi w'ibirori. Ubwo nukuvuga noneho Gregoire amaze guhindura kalendari
biba birapfuye, Pasika ija mu kwa kane, Pentekote ija mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu kuherezo, none ija mu kwa 12 niko ayo mezi yahinduragiye. Ibyo bihe rero Gregoire yahinduye nibyo bitwa ibihe byahinduwe nawe. Ubwo nukuvuga ngo ko uyu munsi wa none tumenye ko dimanche ari uwa mbere w'icumweru, ariko yawigize wa karindwi, nuvuga ngo samedi hubwi wa gatandatu. Uyu munsi wa none rero turi kuwa karindwi samedi, ariko ejo tuzaba turi kuwa mbere w'icumweru, ari wo munsi Yesu yazutseho, ari wo munsi umwuka wera yamanutseho, ari wo munsi abantu basenga umunsi wa mbere w'icumweru bubahiriza. Nukuzuka k'umwami Yesu no kumanuka k'umwuka wera manukira bigishwa mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu. Ngibye ibihe yahinduye amezi kubera atangana, bituma noneho rero ya misi mikuru idafata iminsi ingana. Urakoze Pastor. Amategeko yahinduye nayahe? Amategeko yahinduye na amategeko yerekeranye n'ubutambyi. Kuko Yesu ni umutambyi, amaze gusimbura ubutambyi bw'Abalewi. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cyaho ni ca 7 umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 18, haravuga ngo niba gutunganywa kose kuba kwarazanywe n'abatambyi bw'Abalewi n'ubutambyi bw'Abalewi, niho abantu bahererwaga amategeko. Ni iki catumye kundi butambyi aboneka mu buryo bwa Melkisedeke, utavuga ko ari mu muryango wa Aroni. Noneho rero ubwabonetse atari uwo mu buryo bwa Aroni, noneho ubutambyi bukaba buhindutse n'amategeko akwiriye guhinduka. Ku murongo wa 18 ngo kubw'intege nke n'umumaro muke, amategeko y'ubutambyi nyene yarahindutse. Amategeko yahinduye rero na ubutambyi kuko Kristo amaze kwinjira hera cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri, kwari ukugira ngo abemera Yesu bose bigerereyo, bitandukanye n'umutambyi w'Abalewi winjiraga hera wenyine kandi ateguwe umwaka wose, akinjirana amaraso ataraye, yagera akitambirira ubwe, yagatambirira n'iterano ry'Abisirayeli. Ariko Yesu noneho rero ijambo ry'Imana avuga ngo yinjiye ahera cyane hataremwe n'intoke ubwazo. Ubwo nuvuga ngo yinjire mu ijuru ukwabwo, noneho kugira ngo tubonere gucungurwa kwiteka. Yesu Kristo abagitambo citeka, nizo mpamvu bamwita Melkisedeki, uwo yari umwami w'Isalemu, wa wundi wasanganiraga Aburahamu avuye gutsinda amahanga ikedoro wa mere. Noneho Melkisedeki amuha umugisha na Aburahamu amuha icya 10 cya byose. Nizo mpamvu hari ahavuga ngo ni umutambyi wisumba byose, kandi ubwo atagira se, ntagire nyina, ntagire basekuruza, ntagire itangiriro ry'ibihe n'iherezo ry'ibihe. Ijambo ry'Imana avuga ngo abashushanya n'umwana w'Imana, agahora ari umutambyi iteka ryose, nta wundi mutambyi uzaza hanyuma ye. Noneho rero uko baje gusimbura ico gitambo cya Kristo mu mwaka wa 538 no habaye ubudahangarwa. 533 witwa Justine yari umwami Constantinople, ananirwa kuyobora, ari we wari hagarariye iburasirazuba, ahereza ubutware uwitwa Yohana wa kabiri. Yohana wa kabiri watwaye muri 533, nawe ahereza Vigile muri 538, bubaka ubudahangarwa kwiyo yicaye mu rusengero rwera tabasha kwibesha. Nizo mpamvu ubwo budahangarwa nuvuga ngo ni ugomba kubabarira ibyaha, kuko byavuzwe n'uwitwa Marite wa gatanu umwaka w'1425 yaravuze ngo igitambo ca Kristo ntabwo gihagije, gikeneye gukomezwa n'amasakramento. Ariko witwa Jire wa kabiri mu mwaka w'1504 yaravuze, yasohoye urwandiko ruvuga, arusohora kuri 20 z'ukwa gatandatu 1894 ko ashobora kubabarira ibyaha kandi bikababarirwa. Arabibyamamaza, yitwa Jire wa kabiri. Ubwo noneho rero uko kwita umutambyi mu cimbo ca Kristo, umuntu akavuga ko agomba kubabarira ibyaha. Ayo mategeko y'ubutambyi nabayashubijeho yabaga mu ihema, ariko Yesu yayakuyeho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Kristo Yesu nibwo twiyungiyemo n'Imana. Abakorinto ba 2:5 umurongo wa 18 kugeza kwa 20 haravuga ngo muri Kristo Yesu nibwo twiyungiyemo n'Imana, ntiyabiki tubaraho ibicumuro byacu, ngo kandi none yadusigiye ijambo ry'umuzuro kugira ngo tujyimana n'abazimiye. Nukuvuga ngo noneho rero turi intumwa mu cimbo ca Kristo, basa naho Imana ihenda abazimiye inyuriye muri twe. Ubwo umutambyi ukomeye ni Yesu Kristo, ariko natwe tumaze kumwakira no kumwizera,
itwita abatambyi mu cimbo ca Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkuko twiyunze n'Imana ku bwa Kristo, Imana yinginga bazimiye ijuriye muri twe, natwe turi abatambyi. Petero aravuga ya mbere igice ca 2 umurongo wa 9 ngo nuko rero ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ryayo. Yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'abitangaza. Duhinduka abatambyi mu cimbo ca Kristo. Nta wundi muntu wahuza umuntu n'Imana, buri wese yigerera kuri Yesu Kristo, ku gitambo ca Kristo nica abantu bose. Noneho uruko guhindura ubutambyi bakavuga ngo nico Martin Luther mu 1517 yapfuye nawo. Aravuga ngo umuntu yigerera ku Mana, kuko imyizerere y'itorero ry'i Roma yavuga ko nta muntu basha kugera ku Mana atanyuriye ku busaseridote. Nubanga umusaseridote ni umuhuza w'Imana n'abantu, ubwo yambuye icubahiro c'Imana arakishimuse. Ubwo ico gihe noneho rero niko guhindura amategeko y'ubutambyi. Itegeko ryiza ry'ubutambyi, Kristo ni umutambyi ukomeye, muri we nibwo twungwa n'Imana, ariko natwe mu cimbo ce tukunga Imana n'abazimiye. None bwa butambyi bukaba buragarutse buruzuye. Ariko kuvuga ngo ni muntu wari wese ngo ari mu cimbo c'Imana kwisi ngo abantu bamyizo bagera ku Mana, ntabwo ari byo. Uko niko guhindura ubutambyi, amategeko y'ubutambyi na amategeko y'ubutambyi yahinduye. Urakoze Pastor. Iyo usomye Bibiliya hari aho usomva ngo igihe n'ibihe n'igice c'igihe bisobanura iki? Igihe n'ibihe n'igice c'igihe biterwa na tendance umuntu yahisemo, kuko hari abaposte millenariste, hakaba aba pre-millenariste, hakaba amilenariste. Ku baposte millenariste igihe ni imyaka 360, ibihe ni imyaka 720, igice c'igihe ni imyaka 180. Hagati y'ubudahangarwa rero bwa Vigile na Pius wa gatandatu hashize imyaka 1260. Ubwo ni iminsi 1260, nkuko ijambo ry'Imana tubwira ko umunsi ari umwaka muri Ezekiel 4 umurongo wa 6. Ubwo ni imyaka 1260, kuva kuri 538 kugeza ku 1798 ni imyaka 1260 y'ubudahangarwa bari bwubatswe n'itorero ry'i Roma n'imyizere. Umuntu wese udahuje imyizerere n'itorero ry'i Roma yagomba gutotezwa, akababazwa, akagirirwa nabi. Ubwo noneho rero iyo myaka niyo bavugaga y'ubudahangarwa. Ariko kuba pre-millenariste iyi myaka 3 n'igice ariyo yita igihe, ibihe, igice c'igihe, izaba itorero ryarazamuwe n'izashushanya myaka 3 n'igice Antikristo azayobora ku isi. None itorero riri mu kirere arico gihe cyo guhabwa impano n'amakano, kwambikwa makamba. Iyo myaka 3 yo hasi niyo bavuze ko ari igihe, ibihe n'igice c'igihe aba pre-millenariste. Nahaba amilenariste bavuga ko imyaka itabarwa, ko ahubwo ari igihe kirekire gihagije ariko mu buryo bw'umwuka. Kuko igihe hariya bavuga ko Antikristo azayobora igihe, ibihe, igice c'igihe. Noneho abaposte millenariste bakabiha imyaka, aba amilenariste bakabigira mu buryo bw'umwuka. Noneho aba pre-millenariste bakavuga ko itorero rizaba ridahari ubwo riri mu kirere. Noneho nibwo hazakurikiraho imyaka 3 n'igice n'ubundi igihe, ibihe n'igice c'igihe. Ibi bihe n'igihe n'igice c'igihe bishobora kuboneka mu byahishuwe n'ubundi. Igice ca 11 umurongo wa 2 kugeza kwa 3 niyo minsi 1260, niyo mezi 42, nibyo byanditse mu byahishuwe 13 umurongo wa 5, niyo mezi 42, igihe, ibihe, igice c'igihe. Kuba pre-millenariste rero ibyo bihe bizaza itorero ryarazamuwe. Bumva mu buryo butandukanye nuko babisobanura. Bamwe bakavuga ko kuva kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo niho ubwami bw'Imana bwatangiye, ariko ubudahangarwa bubari igihe n'ibihe n'igice c'igihe butangiye muri 538 kugeza mu 1798, ariho Pius yajanwaga bakamutwika mu Butaliyani. None se Pastor, hano ukiri hano kuri iki gihe, igihe n'ibihe n'igice c'igihe abari mukuri n'abahe muri tendance 3? Izo tendance zose iya mbere yashigikiwe n'uwitwa Daniel WTB.
iza kongera kunganirwa n'uwitwa William Mirere watangije itorero rya Gikristo ry'Abadventiste b'umunsi wa mbere. Nuvango aba ba hotere bafite ibirongo bishingikirizaho. Nuvango urebye muri Matayo igice cya 25:31 wavuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza agaruka mu bwiza bwe amahanga yose azateranira imbere ye abarobanure nkuko umwungera arobanura intama mu ihene hariya intama mu ihene kuzirobanura nuko zaba zazukera imwe kuko ndi warobanura bitari hamwe. Iyo ni tendance post-millenariste bafite imirongo bishingikirizaho bakishingikiriza no kuri Daniel igice cya 12 umurongo waho wa kabiri havuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gucirwaho iteka no gusuzugurwa iteka ryose. Hepfo aravuga ngo ariko abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijuru abahindure benshi ku bukiranutse bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Urumva ko bamwe abandi ari post-millenariste ariko aba pre-millenariste mu Batesalonike bambere igice ca 4 umurongo wa 15 kwa 18 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azatunguka ku bicu noneho impanda y'Imana izavuga n'impanda ya marayika abapfire muri Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka ariko abazaba kiriho twe nabo cyangwa bo nabo bazahindurwa basha basanganire Yesu Kristo mu bicu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo murusheho gukomezanya muhumurizanya mubwigirana ayo magambo bigaragara ku itoro rizazamurwa ku isagasigara abantu kuba pre-millenariste. Byanditswe mu Batesalonike igice ca 4 umurongo wa 15 kugera kwa 18 biragaragara. Noneho rero mu Byahishuwe 20 umurongo waho wa 6 aravuga ngo ufite uruhare ku muzuko wa mbere nuwera arahirwa kuko ntaca azatarwa n'urupfu rwa kabiri ahubwo abazaba batambye b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Ijambo ry'Imana ravanga iyo myaka 1000 nishira nibwo abanyabyaha bazazuka. Urumva bazutse mu gihe gitandukanye aba naba pre-millenariste. None se pasteri ko mu Byahishuwe Yohana havuga ko biriya byago birindwi bizaba itorero ryarazamuwe none muri izi tandase 3 wumva abari mukuri arabaye? Navuze ngo ibyago birindwi nyine kuba pre-millenariste bizaba itorero ryarazamuwe. Icago cibisebe icago camaraso ku nyanja icago camaraso ku migezi n'amasoko icago cizuba rikaze icago c'umwijima icago cibikeri arico kizaba imbarutso yo guhururiza amahanga mu ntambara ikomeye umunsi ukomeye w'Imana kuri ya myuka 3 isa n'ibikeri ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Ahangaha ijambo ry'Imana ravanga ibyo byago bizaba ku isi itoro ryarazamuwe ariko kuba post-millenariste kuva Yesu yazuka habaye ibyago bisa nabyo byinshi. Hari imitingito yabaye mu Buyapani, hari imyuzure yabaye mu Bushinwa, hari umutingito wabaye muri Portugal. Ibyo byagiye biba bakabigereranya n'ibyo abona aba post-millenariste ariko hari ibintu bitaraba hari bitaraba nyine kandi na Yesu nawe ntabwo aragera igihe cyo kugaruka biracakobeje kuko turacari mu bimenyetso biranga imisi y'imperuka ntituragera ku byago birindwi. None se wowe muri zitandase 3 iyo ubona ugeranije n'ibyanditswe byera iyiri mukuri niyi usomye Luka 17 umurongo wa 20 na tendance ya millenariste nayo iri biblique ko Yesu yabwiye abigishwa ko ubwami bw'Imana buri muri bo. Iyo ni tendance ya millenariste buri wese afashe umurongo umwe buri wese afashe umurongo umwe buri wese afata umurongo umwe buri wese afata umurongo umwe wahuza ya mirongo rero ukemeza neza ko abakiranutse n'abanyabyaha batazazukira rimwe ukemeza ko Yesu Kristo azimana n'abera imyaka 1000 ariko hari abazaba batarazamuwe akemeza ko hari igice ca 3 cy'umuzuko wa mbere kizumva ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri nge nemera tendance pre-millenariste. Iyi tendance pre-millenariste abantu yibumvirira ijambo babwire ngo nabizera ibi. Tendance post-millenariste nabavuga ko imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu. Abona baki aba post-millenariste n'aba pre-millenariste aba post-millenariste n'aba ni itorero riri n'ibyo ugomba abantu kugira ngo bumve. Aba post-millenariste ni itorero rivuga ko imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo kugeza uyu munsi wa none kandi yashigikiwe n'uwitwa Daniel Witibi iza kushigikirwa n'uwitwa William Mirere. Noneho rero iryo torero gitagute narivuze navuze ko ari abadventiste yego itorero rya Gikristo ry'abadventiste b'icumweru ba William Mirere abo post-millenariste yego hanyuma aba millenariste
noneho rero navuze aba amilenariste ni mu buryo bw'umwuka nk'abamenonite niko navuze naho abapremilenariste navuze ko abapantekote muri rusangi bashigikiwe na Scofield bashigikiwe na Aris Siperi n'abanditsi bakomeye cyane bashigikiye tendance premilenarisme. Urakoze mu byo numvise niba ntibeshe no kuvuze yuko uhuje izo tandatu zose ko aresha ibi byanditse byera bashikiyeho wavuze yuko ubona yuko ukuri abantu ari abapantekote ari bo baba bari mukuri. Oya ndavuze ngo abemera bose tendance premilenarisme kuko bemera imizuko ibiri abakiranutsi n'abanyabyaha nibo nemera. Ego urakoze pasiteri Imana iguha umugisha. Ese ubuturo bwera buvugwa muri Daniel 8:14 nubuhe buhuriye he n'imyaka 2200? Ubuturo bwera bugaragara muri Daniel aho ngaho 8:14 ni imitima y'abantu. Nukuvuga ngo itoro rya Efeso ritangiye ryaratsinzwe kubwo kureka urukundo rwa mbere. Simuruna iratambuka imera neza ko ryari itoro ryo mu butayu, ariko Perigamo ije iragwa, Tuatirije iragwa, Sarudije iragwa. None rero kuva mu mwaka watangiye itegeko ryo gusana ubuturo bwera urusengero muri 457 babaza imyaka 2300 kugira ngo bigwe mu mwaka w'igihumbi 1843 ariho abamisiyonere basesekaye muri Afrika no muri Aziya kugira ngo bamaze ubutumwa bwiza bw'ukuri. Haza kuvuka itoro ryitwa Philadelphia. Philadelphia noneho rigarura ububyutse, ubwo bubyutse bwakomotse ku muntu witwa Wesley wavutse 1703 apfa 1791. Noneho Wesley ni wazanye ububyutse bwitwa ububyutse bw'abametodiste hagati y'umwaka w'igihumbi 1726 n'umwaka w'igihumbi 1752. ubwo bubyutse bw'abametodiste bwari buje gukangura ubukonje bw'itoro ry'abangirikane. Noneho rero yari umwangirikane kuko yari mu Bwongereza, azana ububyutse bw'abametodiste, abamisiyonere barasesekara, none imitima y'abera irahembuka. Babyanditswe no muri Daniel igice cyawo ca 9:24 ngo kugira ngo ahera hasigwe amavuta bashaka kuvuga imitima y'abera izahembuka, kuko Perugamo yabishoye mu ruvange n'akadubi, Tuatire ibashora mu toro ry'imiha, Isarude barasinzira mu buryo bw'umwuka. Noneho iyo myaka iza gusoza guhembuka kw'imitima y'abera, kuko umwaka wa 457 niwo mwaka Daniel yeretswe ko azatangwa itegeko ryo gusana urusengero, ariko Daniel yari atakiriho muri 457. Ubwo noneho rero ufashe 2300 uko bukeye bukira ugakuramo 457 harasigara 1843 ariho ububyutse bwa metodiste bwerekanye ishusho nziza. Abantu barongera barasenga, abantu barongera bararamya, abantu barongera barakundana, kuko Philadelphia bisobanura ngo ni urukundo rwa kivandimwe rutandukanye n'urukundo rw'Imana, rutandukanye n'urukundo rw'inyungu, rutandukanye n'urukundo rwa bashakanye. Ubwo no kuvuga ngo hari urukundo rwa Philadelphia, n'urukundo rw'abasenga hamwe ariko banakundana. Urakoze pastor. Iyo usomye muri Bibiliya pastor harabwiye n'usoma ugasoma ngo igicumuro kinyagisha niki? Igicumuro kinyagisha cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ni urubyaro rwa Seleukusi. Nukuvuga ngo Seleukusi yari amaze gutsinda Lisimakusi amaze gutsinda Cassandre, bari abajenero 4 basimbuye Alexandre bigabanya ubwami bwe nyuma y'urupfu rwe. Noneho Cassandre afata Ubugiriki, noneho Lisimakusi afata Aziya ntoya, noneho Seleukusi afata Mesopotamia, noneho Ptolemy afata amajepfo ubwami bw'ikusi cyangwa Egiputa. Icyo gihe noneho maze kwigabanya haba amakimbirane hagati yabo. Lisimakusi atsinda Cassandre aramwica, Seleukusi nawe atera Lisimakusi aramwica, asigarana ubwami butatu. Noneho niho yateye arwana n'umwami w'amajepfo kuri kwa Ptolemy. Ubwo abakomoka kuri Seleukusi n'abakomoka kuri Ptolemy bararwana. Nukuvuga ngo
Seleukusi abyara Antiochus Epifane wa kabiri. Antiochus Epifane asimburwa na Karinisi. Karinisi asimburwa na Antiochus Epifane wa kane. Naho Ptolemy asimburwa na Ptolemy Eugete. Ptolemy Eugete asimburwa na Ptolemy Philopatere. Philopatere asimburwa na Ptolemy Epifane. Noneho abo barwana umusubizo. Niho noneho habaye abami babiri barwana uw'ikusi n'uw'ikasikasi. Niho byavugiwe ayo magambo. Antiochus Epifane wa kane rero niwe wazanye igicumuro kinyagisha, kuko niwe washize igicaniro ca Zewu mu rusengero rwa Zerubabeli ku butware bw'Ubugiriki. Ico gihe haba intambara y'Abamakabe bari kurwanira urusengero, ubwo niwe wazanye igicumuro kinyagisha cyangwa se kizira kirahera. Ni we Antiochus Epifane wa kane. Urusengero rurandura, urusengero rurabomagurika, urusengero rurangirika, rurandura. None bategura umunsi mukuru wo kweza urusengero, niho umunsi witwa Dedikase wakomotse. Urakoze Pastor. Ese kizira cy'umurimbuzi kivugwa muri Daniel 11:31 niki? Nico gusimbura ico gico kikizira cy'igicumuro kinyagisha, kuko uwicara ku ntebe y'icubahiro umva bari basimbuye ikigirwamana, bari basimbuye Imana, igicaniro c'Uwiteka bashiraho ikigirwamana ca Zewu. Noneho rero citwa ikizira gihagaza hera c'umuhanuzi Daniel yabonye, biri no muri Matayo gice caho ca 24. Noneho ku murongo waho wa 15 ngubisoma byitondere. Ariko ico gicumuro kinyagisha co caturutse ku bakuru b'itorero biroma bafashe ubudahangarwa basimbura Imana ku cicaro cayo. Noneho bafata icubahiro baraciyambika, bavuga ko ari abahuza b'Imana n'abantu. Martin Luther byanditswe mu itegeko ryaho rya 3 avuga ko abantu bishize hejuru, bishira mu mwanya w'ubutambyi bwa Kristo, bavuga ko bashobora kubabarira ibyaha abantu, kandi none wababariwe nabo noneho ahinduka uwera, kuko n'umubabariye ni nyir'ubutungane. Byaravuzwe witwa Marite wa gatanu yavuze ko igitambo ca Kristo gikeneye kunganirwa n'amasakaramento. Ariko noneho witwa Simukusi aravuga ngo nyir'ubutungane ni umukuru w'itorero ry'i Roma, kandi si umuntu gusa, ahubwo uciye kuri we agera ku Mana kuko yabihawe. Ico ni iki cumuro kinyagisha. Urakoze Pastor. None se intambara hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ukazikazi yakomotse kuki? Iyo ntambara yakomotse ku makimbirane yo kugabana ubuyobozi gusa, nta kindi, kuko kwari bane bari bagamye ubuyobozi bwa Alexandre. Ariko noneho maze gusigara ari babiri, uwitwa Seleukusi yatsinze Lisimakusi yatsinze Cassandre, basigara ari babiri. None basigara bahanganye amakimbirane noneho yo gufata ubutegetsi. Niyo bapfuye, kuko bari mu butegetsi bumwe bw'Abagiriki, bapfuye ubutegetsi gusa, nta kindi. Ni amakimbirane ahubwo yakomotse, ni kugira ngo buri wese ajane hose. Uwa Seleukusi yashaka kuhajana hose ngo afate na Ptolemy. Ptolemy nawe agashaka kuhajana hose ngo afata ha Seleukusi. Noneho bararwana, nta kindi. Urakoze Pastor. None muri abo bami bompi hatsinze nde? Nta watsinze, kuko Seleukusi yari yafashe ubutegetsi bwa Cassandre, afata n'ubwa Lisimakusi, agira imbaraga ko bari babaye batatu kurwanya Ptolemy. Ptolemy nawe yabonye agiye gutsindwa, yiyambaza Abaroma, kuko Abaroma bari bafite imbaraga ico gihe, baramufasha. Bamaze kumufasha batsinda Seleukusi. None niko ingoma y'Abaroma yaje kwimirwa, nuko aba Ptolemy bari biyambaje Abaroma bakaza bakabatabara. Ariko bamara gufata ubutegetsi Abaroma babwima Abagiriki, none bawufata burundu. Abagiriki bari bibwiye ngo barabafasha, ariko noneho ntibyashoboka, barabubaka. Abaroma rero niho bicaye ku ngoma ya nyamaswa itagira izina, ariko iteye ubwo bikomeye kurusha izindi. Ibiratangiye iravuka. Urakoze Pastor. Iyo ntambara yabo bami bombi yamaze igihe kingana gute? Yamaze imyaka myinshi irenga 168, kuko mu mwaka wa 168 uwitwa Generale Paul Emile yafashe igice kimwe c'Ubugiriki cari gifitwe na Babuloni. Noneho uwitwa Pompe muri 63 afata igice ca Aziya ntoya. Noneho uwitwa Isika Augusta afata igice c'amajepfo mu
mwaka wa 30 arico cari gifashwe cyane na Ptolemy. Ubwo Roma ibifasha ubwo butegetsi bwose burundu, nukuvuga ngo yatangiye kwigabiza ibice bwe kuva mu 168 irangiza kuhasejya neza mu mwaka wa 30. Ubwo ni hafi imyaka 148 barwana. Iyo myaka yari myinshi cyane, ariko abaroma baratsinze, baba Baseleukusi bakukana ubusa, baba Ptolemy bombi bakamikimasa ntihagira ugira ico yunguka. Urakoze Pastor. Ese izo ntambara hari aho zihuriye no gutotezwa k'ubwoko bw'Imana? Hari aho zihuriye kuko Nebukadinezari atera mu mwaka wa 605 yigabiza abana b'ibikomangoma, yaragarutse yigabiza abatambyi muri 597, aragaruka noneho afata igihugu cyose asenya Yerusalemu. Ico gihe ni Nebukadinezari asenye mu gihe cy'umwami Yehoyakimu. Noneho amaze kuhigabiza, ijambo ry'Imana ritubwira ko ariho yasenye urusengero rwa Yerusalemu. Kubera iki? Bikoze ku bana b'Imana, ku Bayuda, kubera bari badasangiye Imana n'amahanga. Abantu bose igihe habaga intambara yabaga ari imbarutso kugira ngo babatoteze. Nebukadinezari asenya urusengero, biba bibakoze. Ubwami bwa kabiri bw'Abamedi n'Abaperesi burabashigikira, ariko nyuma yaho bagira ikibanangu bahanguye Abamedi n'Abaperesi, nabo ubwabo banduza urusengero rwa Zerubabeli, ariho bashira kuragaho imihango yose yerekeranye n'Abayuda, kuko yagaragaragamo gusuzugura ubwami bw'Abagiriki. Bakuraho isabato, bakuraho umuhango wo gukebwa, bakuraho igitambo c'inka n'intama bagisimbuza c'ingurube, bakuraho imihango yose, batwika Ancien Testament kugira ngo bababaze Abayuda. Ico gihe byakoze ku Bayuda. Abaroma bari gusenya Yerusalemu igihe ca Kaisari Vespasien, ari kumwe n'umuhungu we Titus, ari umukuru w'ingabo. Titus yarasenye, none asenya Yerusalemu, yica Abayuda. Intambara zose zari zifitanye isano no gutoteza ubwoko bw'Imana bw'Abayuda, kuko muri icyo gihe cyabo n'insengero zose zagiye zisenywa, n'Abayuda niho bagiye bicwa umusubizo. Nizo mpamvu zari zifitanye isano no gutotezwa kw'Abayuda. Icyambere babatoteza kubera badahuje Imana. Igihe cyo gusenga kw'Abayuda bigasa no basuzuguye Imana zabo, kandi wabaga hagarariye ubwami yishimiraga ko abatuye mu gihugu cye bose basenga Imana ye. Ariko none Imana yakora ibitangaza rimwe na rimwe, ugasanga abami bahamije ubwabo ko Imana ikomeye ari iy'Abayuda. Imana ikomeye ni Saduraka na Meshaki na Abedenego. Yatanze ubuhamya uwitwa Nebukadinezari, yatanze ubuhamya Dario w'Abamede n'Abaperesi. Abami benshi batambye ubuhamya bemeza ko Imana y'Abayuda ari yo manda yonyine, kw'izindi ari za kadogo, ko ntaco zimaze mbese. Nukuvuga ngo byari bifitanye isano. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwira Imana iguhumugisha. Ibimenyetso by'ibihe Pastor, reka tukubwire ngo Imana iguhumugisha. Reka dushime umuntu yarabanye tumurikira tukubwire ngo Imana iguhumugisha. Reka dushime umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga canka kabipara canka kabihereza inshuti we, tukubwire ngo Imana iguhumugisha. Nawe ushobora kuba ubwambere ugeze kuri channel ya Gusenga cyangwa kuri chaîne ya Gusenga Everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitagoye. Reka dushimire ufata ibiganiro byacu. Nawe ushobora kuba uzokurikirana inyigisho zacu, ariko nawe turagusaba ngo uzufata ibiganiro byacu, nurangiza kumva inyigisho umvise kunezereje, uyihereze inshuti yawe, uhereze mu group, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, sinzi ko ari kindi bakongeraho. Icano ya Gusenga Everyday kubadukurikira ni karibu 078 669 966 20 078 669 966 kuri channel ya Gusenga Everyday. Ni karibu ku biganiro. Imana iduhana umugisha. Murakoze Pastor, reka naho butaha. Shalom shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.